kgaso ena ditaba tsa Sesotho re utlwisetsa yona ka otloloha re le Studio 10 Auckland Park Johannesburg. Dihlo tsa tsona ke tsena di a latela. Government wishes to express its appreciation to all South Africans who exercise their constitutional right to protest peacefully and responsibly during today's migration-related demonstration. Mmuso o tla tswela pele o beha maemo leihlo ho latela mewanto eo ka kakaretso e bileng e kgutsitseng. At the time when Khan speaks, he starts saying, "Brother, what are you doing? Why are you doing this to me?" Diqoso tsa ditlolo tsa molao kgahlano le ofisiri ya lekala la mautlwela a majoro mo General Firoz Khan di ntse di eketseha komisheneng ya matlanka. Petrol 93 octane will decrease by 2 rand 1 cent a litre. 95 octane will decrease by 196 cents per litre. Theko ya mafura e tla thewa ka kgitla bosumbona. Moikebela ke o amohela ditabeng tsena tsa Sesotho ho SABC 2 le hae puong ya matsoho ke na le Mphotimi. Modulasetulo wa komiti ya matona ditabeng tsa melata e senang ditokomane kwano la naheng Mamoloko Kubai o tholetsa boitshwaro ba maAfrika Borwa nakong ya mewanto naha ka bophara kgahlano le melata e seng molaong. Government wishes to express its appreciation to all South Africans who exercise their constitutional right to protest peacefully and responsibly during today's migration-related demonstration. We commend citizen, community leaders, organizers, civil society formation, religious leaders, and law enforcement agencies for their commitment to peace, restraint, and respect for the rule of law throughout the country. While policing operations have been effective thus far, with demonstrations remaining largely peaceful across the country, police have responded to isolated incidents of looting and attempted looting. Those who chose to exploit the marches to commit criminal acts will face the full might of the law. Police will continue to identify, arrest, and prosecute all those responsible for criminal conduct during the activities. Ho sa le jwalo diketekete tsa baipelaetsi di bontshitse boipelaetso ba tsona mebileng ya Gauteng ka jeno mo di batlang hore melata e senang ditokomane e kgutlele dinaheng tsa boyona le ha le jwalo ho bile le kgotso mewantong ena. Baahi ba diketekete ba ile ba bokana ka bongata ba bona ba bang ba tshwere melamo ho sanatse ditlhokomediso tse entsweng ke sepolesa kgahlano le ditshoso tseo ba ka di etsang le ho tshwara dibetsa tse kotsi. A visa, it's not a work permit. It's been made clear by our March to March, Jacinta. We cannot have people who are just known when Treasury sits for sometimes to say in the country there's like 65 million people. We have seen that the population of South Africa is high and the infrastructure is not well maintained now just because of the overpopulation that we have in our community. Ditaba di sale mothating ona ka Pretoria teng ba ipelaetsi ba ile ba hwantela station sa sepolesa sa Sunnyside mo ba ileng ba fana ka lengolo la ditletlebo tsa bona. Post this demonstration today, we're hoping that a strong message it has been sent to the current President Ramaphosa. Our African brothers and sisters, we love them all. However, we are saying that let us follow the rules of the country that you want to be at. Ati harele ba ka Soweto teng baahi ba ile ba tswela pele ka boipelaetso ba bona. They have taken over babulala iksasa lentsha ama Nigerians athathe ama buildings Manchester City. It can't be business as usual. The reality of the illegal immigration in our spaces has made our people to also be desperate to get the money, and now they are actually allowing the people who should not be here. However, that is breaking the law. Sepolesa se ile sa beha leihlo dibakeng tsohle tse ho neng hona le boipelaetso. Se boetse se etsa kgweletso baahi hore ho be le kgutso le kgotso nakong ya boipelaetso. Our message is simple: do not test the resolve of state. To those who intend to demonstrate peacefully, we assure you that your constitutional right will be protected. Baetapele ba mekgatlo ya baahi ba file mmuso matsatsi a supileng hore o arabele dingongoreho tsa bona.
ka o le leng monna wa moetapele a tsebahalang dipolotiki Mangaung Metro o tshwere ho latela tshebetso e kopanetsweng ya makala molao Bloemfontein ka mora hore melata e 28 e tshwarwe ntlong ya baeti kajeno. Melata ena e tobane le qoso ya ho hatikela molao wa bojaki le ditlolo tse ding tsa molao. Mosebetsi mmoho le rona e leng Makgala Masiteng o buile le tonakgolo ya province ya Free State Mmakhwini Letswa Mathai, mme puisano ya bona e tsamaile ka tsela e latelang. Matsholo a sepolesa ntse a tswela pele mona provinceng ya Free State mo ho se motshwere batho ba bangata haholo, mme ka hare ho bona ke batho ba fumaneng ba sena mangolo a ba loketseng hore ba be teng ka hare ho naha ena ya Afrika Borwa. Tsatsing lena re bone pejana mo baahi ba ileng ba tswa ka bangata mo ba ileng ba hwantela mane dikantorong tsa province ya Free State, kantorong tsa mopremieri e leng Mmakhwini Letswa Mathai, mo ba neng ba hlahisa ditletlebo tsa bona le dingongoreo tsa bona le ntho tseo ba ka lakatsang hore mmuso o tle o shebane le tsona ka hare ho province ena ya Free State. Fela ke eme le yena hona jwale hore a tore fe hore na ke di feng tsentseng di etsahala le hona mona mo re ntseng re le teng hobane le teng tshebetso ntse tswela pele. Bahlanka ba sepolesa le bahlanka ba makala a fapaneng a ikarabellang a ntse a le teng kwano ho sheba tse ding tsa dintlha tse ntseng di hlahiswa ke bona baahi ba ntseng ba ipelaetsa. Tonakgolo ha re leboha haholo ka hore o be le rona ka jeno a ko re fe hore na tsatsi lena le tsamaile ka tsela e jwang hobane ke bone hona le batho ba bangata ba seng ba lletswe ke ditshepe. Tsatsing lena re ile ra fumana molaetsa hape o seng ha re itukisetsa ya op center hore hona le sebaka sa ba 8 jwalo ka kile ka hlalosa pele se ilong hore hona le batho bo belaelwang ho ba patuwe mona, mme mapolesa ile phallela sebakeng seo, mme ka nnete sebakeng seo ke mo re fumaneng batho ba ka bang 28 be ilong hore ho hona le beke ba se ba le sebakeng seno, empa eo ne ba sa etse ko tswa ka ra sebaka seo sa le ba dula ba kwalletswe, mme ba ile ba nkuwa ke maponesa a tsamaya le bona ba lo ba hlophisa hobane ke ba fumane ba sena ditokomane tse ba dumellang hore ba ka ba ka ga naha ya rona. Mme ya ba ha re ntse re mo fumana hape molaetsa mo ntse re na le maponesa mo re tle sebakeng sena se re leng ho sona, mme sebakeng sena ha re fihla ke mo ba bang ba batho ba dulang mona be nka be bitsang baahi jwalo ka ho hlokometse hore ke dibaka tsena tse re di bitsang hore ke di flat hona mona tropong. Ba ileng ba re ho maponesa hona le motsamaonyana e belaetsang haholo mona mo bona la hore ka nna ba hona le dintho tse se molao tse etswang mona, mme re la ga fihla mona ho fihleng ha rona re fumane hore hona le maemo a tshwana le mo re tswang teng mo ileng hore batho ba kwalletswe dikamoreng, mme baahi ka bo madimatle ba ne se ba re file di-room tse re tshwanelang hore maponesa a lo sheba. Re ile ra fumana ba bang hape ba ka bang jwalo ka 20 be ileng hore ba ne ba beuwe dikamoreng tse fapaneng, o bona hore le bona ba patiwe ba patetswe maponesa, mme he maponesa a la banka le bona ba isiwa di-police station tse fapaneng hore ba tswele pele ba lo etsa process tsena tsa ho bantsha. Mme ha re qeta mo re la ga ifumana hape gore ho ka nna ba le taba ena ya dikoloi tse leng hore ke makoloi e baahi ba belaelang hore a utsuwa bana hona le dikoloi tse kenang ditswa, mme re la ga thola hore hona le tse di nomoro plate tsa bona ha re di sheba ha di tsamaelane le di disk mono, chassis number le engine number ha di tsamaelane le tsona. Mme hang re le ga nka batho ba babedi be lo hona le mena claim hore ke ya hae koloi anana re tla itwela, empa later ba re ina le mongana o lata, mme ba letswe ke ditshepe batho ba hona le dikoloi tse pedi tse sa re dinkile mona jwalo ka bona maponesa a le teng se bile re kenetswe le ke maponesa maholo head ya detectives e le mme Modise, General Modise le eno wa ba atile wa intelligence mme mama Khele le bana ba sebetsang ka dikoloi ba se ba le teng mona koloi ya maponesa ke dikoloi tse mona e hlile hantle di abelaetsa, mme ba tlo dinka hona jwalo bana ke dikoloi tse leng hore ba ga ba di rekile mane fantising auctioning, empa hona ditokomane tse bontshang hore ba rekile dikoloi tseo. Jwalo ka ho hlokometse hona jwale ke hona e mong a fitlang ka senotlolo sa le re kopa motho senotlolo ho tloa ka 12 o'clock ho fitlela hona jwale a re ha tsebe koloi eo ke ya mang. Hona jwale tjena maponesa a sa ibutsi kankane ke hona senotlolo se fitlang maponesa a tlo sebetsa. Ha re leboha haholo tonakgolo ya province ya Free State mme Mmakhwini Letswa Mathai a re homo hanyane fela ka tseo ba di fumaneng letsatsing lena malebana le batho ba seng ba lletswe ke ditshepe ka hare ho province le tshebetso ya bona e ntseng e tswela pele le mothathing wa hona jwale mo re emeng teng tshebetso ya bona e ntse e tswela pele mo ntseng ba fuputsa tse ding tsa dingongoreo tse hlahisitsweng ke baahi ebile a akaretsa le hore karabelo ya hae ebile e feng haholo ho baahi ba ileng ba hwantela kantorong ya hae ka ditletlebo ka
lengolo la bona la ditletlebo hore karabelo ya hae ke hore e ske ya ba fela mosebetsi wa mmuso fela le baahi ba Afrika Borwa ho sebetswe mmoho bakeng sa hore ho tlo ho hlolwe mathata ao re tobaneng le ona ka hare ho naha ena ya Afrika Borwa. Ka o le leng sepolesa sa province ya North West se fanne ka tlaleho ya ka mo mewando ya kajeno e bileng ka teng provinceng. Mosebetsi mo le rona Thabiso Moss o fupere dintlha tse feletseng. Mo provinceng ya North West seemo se ne se ritibetse ka kakaretso ntle le gore go ne le ditshupetso di le 13 go ralala province mo didikeng tsotlhe di le nne tse di akaretsang Dr. Ruth Segomotsi Mompati, sedika se sa bojanala, sedika sa Dr. Kenneth Kaunda go akaretsa le kwa sedikeng sa ngaka modiri molema se sa akaretsang toropo Mahikeng ko le teng go nile le ditshupetso mo go le kwa motsesetoropong o Itsoseng o fitlhelwang ka fa ntle ga toropo ya Lichtenburg, mme fa le beletse kwa dikgaolong tse dingwe tsa Dr. Ruth Segomotsi Mompati ditshupetso tse di temogetswe kwa ditoropong tse di akaretsang Vryburg, Taung mo le Schweizereneke, mme kwa sedikeng sa Dr. Kenneth Kaunda disupetso di temogetswe mo ditoropong tse di akaretsang Hartbeesfontein go akaretsa le ka kwa Potchefstroom mo go le Ventersdorp, mme palo gotlhe ya baditšhaba ba ba se mo molaong ba ba tsene mo nageng e se mo molaong ba feta le 120 ba ne ba tshwara mo provinceng fa e sa le letsholo la sepodisi le simolotse malatsing a le mmalwa a fitileng, mme re solofetse gore letsholo le tla tswelela go fitlhela ka moso mo mosong jaaka seemo se ritibetse ka kakaretso mo provinceng ya North West. Ke Thabiso Moss wa dikgang tsa SABC mo Rustenburg. Ho sa le jwalo mekgatlo ba a batla hore mo president Cyril Ramaphosa a behe ka sehlohong polokeho le tshireletso ya maAfrika Borwa. Moetapele wa Marche Jacinta Nkobese Zuma o re kabinete e lokela ho lekola botjha ka kabo ya ditjhelete le kaleng la tsamaiso ya madiboho e leng BMA. Nkobese Zuma o re madiboho a Afrika Borwa a lokela ho ntlafatswa. We want the BMA to be able to increase their immigration officers. South Africa currently only has 800 immigration officers in the whole country. We want the number to be increased to 10,000. We want our laws to be totally overhauled, particularly the Criminal Procedures Act, Immigration Act, Police Act, and the Business Act, to mention just a few. Mr. President, we want the law to be enacted urgently in order to reserve the township economy for just South Africans. Mwedi wa sepolesa sa KwaZulu-Natal Colonel Robert Nechunda o re tsohle di tsamaile hantle mohwantong ntle le mathata a maholo. We had a plan. We knew what we were dealing with. We knew what to expect. And we are pleased that our planning was not in vain. Managing a number that we had to manage from the start to finish without any hiccups and incidents is what we had expected. And we say to our officers, we thank you for ensuring that you are professional, you are rigid, and you also make sure that you stamp the authority of the state. Because wherever they wanted to deviate, we put our foot on the ground and follow the route which we agreed. Nechunda o tsotse pele ka hore sepolesa se tla bea maemo leihlo ho fihlela ka la bohlano bekeng ena. Ho sa le jwalo mmui putsong ya rona ho social media re botsitse hore ana ebe ho tsamaya ha melata ho tla tlisa tharollo mathateng a Afrika Borwa. Maikutlo a hao kana a latela ka khatiso ya video ya WhatsApp. Na ha ke nane go tsamaya ha matswantle go tla tlisa tharollo e kalo. Bana ha o sheba di business tseo ba di ranang ke di business tseo ma Afrika Borwa ke dinga khona ho di rana. Ba sebetsa mesebetsi ena o thweng ke di slave jobs eo ma Afrika Borwa sa e batle fela ke nane go tla ba le phepho. Nna ke nagana gore go tla nna le tharabollo ka gore go na le di-company tse di hirileng melata ya kontle e sena makwalo yaanong di-company tseo di tla hira bana ba mo rona ebile bana ba rona ba tla tswa mo diritibatsing. Go tsamaya ha bafaladi ka mo nageng ya Afrika Borwa e tla ba tharabollo e kgolo jale ka ga e le gore bontši jwa bona ha ba šomi se e leng gore ba setletse ka mogare ga naga ke go utswa go senya e le gona go iphediša ka tsela e leng gore ha e mo molaong mola e le gore ga bana ditokomane. Nna ke nagana gore go tsamaya ga melata e tla nna tharollo lebaka la me ke gore ba bangata go dipetlele ba bangata go di-company jaanong ma-Afrika Borwa ba tla kgona go iponela mebereko.
Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC Thulo le hae. Setho sa mokga wa dipolotiki wa MKP Parlamenteng Vusi Shongwe o boletse hore mosebetsi mmoho le Majoro Mokgenerale Firoz Khan wa lekala la Mautlwela o ile a leka mo fuparisa tjotjo ya diranta tse dimilione tse 10 ka mora hore a qale ho mo botsa dipotso mabapi le ditlaleho tsa ditlolo tsa molao tse amanang le Khan. Diqoso tsa ditlolo tsa molao kgahlanong le ofisiri ya lekala la Mautlwela Mokgenerale Firoz Khan di ntse di eketseha ka pela komishini ya Matlanga. The first one was the Aratin drug saga, where General Mkhwanazi clears General Khan and deems him a hero, which I still disagree with Babu Mkhwanazi. And then the second one, the alleged cover-ups relating to the murder of the makeup artist, which is on social. The second one is the third one is the alleged cover-up relating to the murder of medical doctor, which is also in the social and around the corridors. And then the fourth one is the alleged cover-up of matters pertaining to cigarette smuggling cases. Shongo o pakile hore o ile a tsebiswa ke mothusi wa mehleng wa mopresidente Jacob Zuma hore batho ba babedi ba bitswang ka hore ke Yusuf Kajili Imran ba batla ho kopana le yena. Shongwe o re nakong ya kopano eo Kajili Imran ba ile ba letsetsa Khan ka mohala wa video. He has the phone in his hand and then Khan speaks. At the time when Khan speaks, he starts saying, "Brother, what are you doing? Why are you doing this to me?" The conversation was in that line. Shongo o boletse hore o ile a tshepiswa hore o tla putso e bang a ka dumela hore a emise diphuputso tsa hae. He said, "Stop this. You are our brother and we can really take care of you. There is a security tender at Checkers worth 2.2 million every month and we can give it to you." I replied that I do not operate in that manner. Khan on a reretse ho hlaha komishineng hosane empa ho buseditswe morao ka mora hore a amehe ketsaholong ya bothungwa mme o ntse a le sepetlele. Komishini e tswela pele ka mosebetsi wa yona. Mo ditaba tse monate ke tse reng bakganni ba makoloi ba tla imoloa ho tloa ka gitla bosung bona ka ha theko ya mafura e tlo theoha. Lefapha la Diminerale le tsebisitse hore theko ya petrole e lebeletswe hore e tla theoha ka diranta tse pakeng tsa R2.01 le R1.96 litara. Ho ipapisitswe le hore na ke ya mofuta ofe. Theko ya diesel le yona e lebeletswe hore e tla theoha ka diranta tse pakeng tsa R3.14 le R3.59 litara. Petrol athe parafini yona e tla theoha ka R6.97 litara. Ha re fetele mabenkeleng. Jwale re bona hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne e kwala hore ya bohlano. Ranta e ntlafetse papisong le ditjhelete tsa dinaha tse ding. Diabo di a sebetsa hantle. Dithekong tsa thepa o le tala ya Brent e sebeditse hantle ka ha e ne o ya ba ka $73 barrel. Mo ditaba tsa Setswana, Sepedi le Sesotho ha dina ba teng ho tloha ho sane ho fihlela ka Labohlano. Kgaso ena ditaba tsa Sesotho e fella mona. Kopana le moifo wa rona wa ditaba tsa Setswana ka Moqebelo ka yona nako ena. Bodipi la tela ka difumutaung. Salang hantle. se ke a leboa ba boima sa pele pele fela se mbaka jeno ho se pele se lebetseng bohle bana ntla fela le hore ha o shebile ka mafikeng o tla fihla hona ka kapa bophirima le hona ka re kapa o le botla jalo hona ka boleboa le hole ha o pela se lebetseng ntla fela hore ka thoko ho mabopo e tla le maro mona le mane pula tse matla e tla hlaibe hona ka ro ka ba khatikana ka boholong ba Freestata empa re shebile hona ka Upington o tla ka mafikeng e tla be fela pula tse hlakileng bole bana ha o pela se lebetseng ba borela plipi ba tse tlhokomrisa hore ho sane ho tla hle hone pula tse matla tse agang ka hare marima a kotsi ka mthata ho ditule tse kgetlileng ka hare province ya Freestata ho tla fitla hona ka hare ho Qabega ha re shebile re kgate pakeng sa sebaka jeno le hona o sane o hlokomele hore o tla hle ho phole hona ho sa enkae boholo ba Gauteng sentse re shebile hona ka hare Pretoria Memorial le hona ka hare ho Johannesburg re kgate dikala fela ka ho supa o fitla fela ho le shome le mtso e robong ka fela re shebile hona ka Limpopo ha o pheto e ka re shebile hona ka Mesila le hona ka Thande o teng o tla tlo futhumale re kgate di fitla fela ho mashome a mabedi a metse e mmene ka fela sentse re shebile hona ka Belabela e tla hle ka le fela go robong o fitla ho mashome a mabedi a metso e meraro ka fela paka go tla tlo futhumale mashishing o tla jalo ka Caroline le teng o tla tlo futhumale empa tse re shebile hona ka hare Secunda le hona ka hare ho
standard one le teng o hlokomela fela ho hlahlo iphole re kgati ka fela ho supa ho fitla ho le shemela ntse robedi Freiheit lo ka ro ka ulo ndu hlahlo o itshetse fela hiti kana tse di kgati di fitla fela ho mashome a mabedi a metso e sibileng ka fela re ka Kokstad o seng ha ka jene tla hle le fela ka ho supa ho fitla ho mashome a mabedi a metso e ka ho fela ka mafatsane fela a itse dileng boholo ba kapa boshabela ho hlokomela ho ro hlahlo ho iphole re shebile hona ka haro komane tse ka sala hona ka ro makhanda le teng di kgati tla fitla fela ho mashome a mabedi a metso e robong ka fela boholo ba kapa bophirima ka mafatsane fela shebile ka West o tla hloba tlo ba di boholo ba kgati di ka tlatsa ho mashome a mabedi a metso e mehlana ka fela tse re shebile hona ka Worcester o tla fina hona ka Lensburg re kgati di kala fela ho tshelela ho fitla ho le shomele metso e robong ka fela re shebile hona ka Appington o tla jala hona ka ro Calvinian le teng tla hlobate a shebile ka Sutherland Simba ka jeno le hona sa no se tla hle fela ka kgati ka tlatsa hona to fitla fela ho le shoma boholo ba Freestata le teng o hlokomela o tla hlopholo boholo ba kgati di ka udungwana fela ho mashome a mabedi a metso e mehlana ka fela o shebile ka Wepener le hona ka le tabona kharipi tla hlobate re kgati kala fela ho hlano ho fitla fela ho le shomele metso e robedi ka fela a re shebile boholo ba North West le teng o hlokomela hore hona phetho e ka le re shebile hona ka hare Ottosdale e tla hle ka le fela ho mashome a mabedi o tla fitla fela ho shebile hona ka ro hona ka ro Mafikeng le teng o tla hloipholla re shebile hona ka re Tosca o tla jala hona ka Vryburg sentse ke sabla le teng o tla hloifutumela ho sa enka ba buitsa pedi ya kalo ha be etso kgwatsa